pai pai ni phai engkoi arni all party hills leader conference APLC atum son troxi akemang bent article 244 pravchin ben pachu nangji paragraph 2 sub paragraph 7 of the 6 schedule constitutions arona teng ben salam nangji Karbi Anglong Pizera Vizer irrigations along li lapan ki railway stations along ke do ke bigachi su thumpan pravchin ben thali nangji angtana company atum phan Karbi Anglong long pilong li Duramla Dolamara lapan ke Malasi Habar Plan District Parlo Ponde da phan puthol Karbi Anglong long cheban thunangji Solar Project CBG lapan ki Palm Oil Amendment Karbi tumalong li thilong li Karbi Anglong along li phelaga charkom thunangji lapan ki jakong ansu si pangtang thudang labang sontrok sia ke mang pansi All Parties Leader Conference atum pen dipu sardhapa thu klamalong pen dipu rong supian armu cheng konchi chi song pon paru kon chudlu La sontroxia ke mang puthak sami India Prime Minister Narendra Modi aphan pin puralo panongsi Karbinglong disiari deng pin puralo pajirpon Karbinglong long kedu englong aso khai lapen dak kedu khai barim tuman phansi dimklong peklong chotji bond angtan pen kibang kebiga chesu thupan ki Karbinglong long ki dimklong peklong le lapen Karbinglong pizera long aron reben kedu thupan ki prabjin ben thale serak nangji pusi All Party Hills Leader Conference Maipu ritai RST jaga tharpen ningjepon strengthen koribo lagibo aru amar mati bari rakhibo lagibo aru ei jibilak non tribal kintu ohomia khilonjia ohomia nohoy khilonjia ohomia adivasi aru diman tribes ase etu amar logot hill tribe hok plain tribe hok amar logote ase kintu jibilake outsider jibilaka ahise biharor pura bengalor pura bangladeshor pura ei hokolok tu mati dibo na lage aru political power dibo na lage PGR এইটো সুপ্রিম কোর্ট অর্ডারও আছে এইটো এভিকশন কৰিব লাগে এইটো সম্প্ৰদায়ৰ কথা নহয় তাত কোনোই তাত থাকিব নোৱাৰে এইটো এভিকশন কৰিব লাগে থ্যাংক ইউ Non kachari bom BJP tum ki article 244 yotna master ki pachuning tung ti puki chiklang daklo athi kedam tangani sami Bogosan MLA Dr Numor Muminsi ningje daklo laban karbiara tum kedam tang surihine create shock aninkana hutpen nagache song Karbinong Thomas Council ang akimi electoral roll salamsi ke bikachi sutum ameneng than edang jipu Karbinong Thomas Council tum pen ki pachun che detsi Kiram tang 1951 aninkana hutpen ki duke bikachi sutum phat longli pata pi pon pusi Karbinong Thomas Council CM Dr Turam rong hangpen pangdak pondet ke labang ki karbiara tum ki virt klongji ang ring lo busi ang tong ti pen ning jepon la song bong pen aphe pi bangla lo Karbiang long autonomous council tum ningkan suri hinira kretroxi aninkana lompen lo Karbiang long rar phan kechak la hello Karbiang long autonomous council aphan salajong akaprek abotar list topo apen hala bang so abotar list long pen bangke kichi ke biamen kang thanji phan aron pin chongpo puelo Guwahati High Court long ke thak dona bangke sikrojon throkang bong salam populo sita non ke ningkan sikrojon throkalo ningkan throk ta damerlo sita piniar nianta aron bang pin chong che det mat pang sam riya mat chong thui det lo koman tulo ke claim lang koman tulo da Karbiang long arlo nang acharai dhip akiche ke be tum amen kang than po amen kang than ji kalisi da Karbiang long autonomous council ahem kang therarlo Ojit Kumar de punon abang abederlo arnamar niman tanglo non sorsa de nang naklo hala Ojit Kumar de phansi be bangali de bongali bang alangli phansi da Karbiang long Thomas council long bang ke dunmai phu mate deputy speaker areng bang pidelo lapen adun thu bang ke
hemprega bangke anarni bangke Karbi Anglong rat ke kroi bangke jok a party jok a song ta hemprega phanke kroi pusima thabom seta ajir ki ding pen APHLC tungki pubom lo BJP tungke kroi kripu seta mela ke aninga rolam chulang chiba tu joilang seta pininga na bangke hala aninga rolam nang chon phun lo non ke numol momin da ninge dalo ke di numol momin da pechon phun lo autonomous state mate hemprek ke hanglote Karbi Anglong ke aphika chirui lo loss po ka chilut lo po sipo pulote hemprek ke aning hang he Himonto Biswasorma BJP atai pu ta Karbi Anglong banglo alang liphanda arjulo bangkipu bangke Karbi Anglong ke autonomous state kalilo super state lo pusi lampar ninge tekang super state lo pulotang te dak India long state ko anak ke do pen na ke doan benta Karbi Anglong helo kaching thur nailo pusi lampar ninge tekang sita dak abangke kijuna lang ta rivung lang la sona kiduk kisung husi lampar nang ninge tekang la pen nang pipelo hempreng nang pipelo kroi krelo puke chipek lang daklo Himonto Biswasorma atema alang li pherangki apansi ke thaklo niliri denglong kupima ke doan ke ne pi thailo thang ta velo pukente pulotang te hemprek ta velo thang ta velo Himonto tumari deng penangki pi je son thang ta velo pu tardaklo ante kupi si non BJP long ke do bom inut bang hini akar bing long asotum BJP tum hempreng nang PG menepu kupi athesi ka chong hong bom nang lang avelo ke thang ta jola hello la pen non tumi dik heda bangke tuliram long hang ke hai ban ye thulo keche ke be atom phanta long le pata lisa bangkali miadi pata PG pu puelo la ke English atom ki pu final nail in the coffin pu hai non ke la ki jut si agujallo ili tum phan nang ki pipji nang ki dip hedji nang kang kirji phan gujal la ki jut si agujallo la nang sak thilo te avelo ki jutlo la si ke che ke be phan longle apata mia de pata piji pu ke Karbi Anglong rat ke kroi kret dep nang ji la so ke kroi krelam ke ka dog beta aning alo lam chi pik lang nang i pusi la so reli pini wang pen ni tom Karbi Anglong rat phan pachini ingtung pen thaning tung lailo non kachari bom BJP sarkar atum ki article 244 autonomous state na pachun pondek thelu lapen ki Karbi Anglong pijer vejer along lelong angtan pen ke bang ke bege chi su tum ka thali pon hai hedelo lasi Karbi Anglong rat tum anta non bang khil hailam chini bom lo lasi ki bang silang ani MLA klik hut bang ki AP atresi atum si highway pu pusi AP atresi dhonsui CCM hai pu Mohan Singh tok bi pen ningje pon putha khadi 74 year plengelo sita nonpuarni enta laso state ban theke der la BJP tumang he lasi rat tumke padugolo mane ke ahem rita wir kok dolo mane ke kithi ki jang dolo sita la BJP tumbang thailar laso autonomous state ke wang jibang ke pen unelo la tumke lasi la nes ke sarja ka tharsi autonomous state ke wan back ko la ke 100% la bang ke chini lolo la pen la BJP tumke alidars tumbang ke non bang ke la anti tribal kam lok se claim la anti autonomous state la so kam lok se claim hala Dilip Soikia ta pulo state BJP president lang lipulo tribal bell and block and 6 schedule lake nitumke kroikre busi pula tu mangke hai la tu BJP state president Dilip Soikia bang epu lasi laso kaningje bang ke chok chepila lang statement ba chi withdraw nai athela tum lason bulete lake Karbi tum bang ke isi akisung dokok pu 6 schedule ke isi সংবিধান পিনাক betidi lasi BJP as leaders dunbake সংবিধান বিরোধী সংবিধান against law sigen je jeneke autonomous state itu ke hang Karbi Anglong pen di masarat hala numol nominda anti autonomous state lata anti Karbi lasona kam si claim wrong mane
Karbiak khai inglong khai phan lang selet pik Dr. Nubon Bubinta MLA Bukajan hai la pen ke la Tuliram Ronghang angtan pen ke wang kiche so phan si pota PG pusi lang li declare hai la ke pilong le dak bangke dake 6 schedule area along le dasi dake along le da Karbiak khai panchot dake 6 schedule pensikerai Karbiang long along le bangke lasi angtana so bangke miadi pota pilong lelo la bangke la lasi latum jitu kaningje Tuliram Ronghang kaningje statement bangke non mat cividro nang ji la bangke rat phan dia johang nang la bangke athe alang li